burek s mesom. Sastojci koji su nam potrebni za testo: 450 g brašna, 280 g vode, 3 kašike ulja i 1,5 kašika soli. Krećemo, znači sol, promešamo malo. Udajemo vodu. Tri kašike ulja. I to sve lepo rukom umesimo. Treba dobro umesiti i malo duže umesti, znači da bi se sve sjedinilo i postalo glatko. To je veoma važno. I onda testo delimo na 3 jufkice, mažemo uljem, pokrijemo najlonom to i stavimo na 2 sata da odmara. Posudu pouljimo. Podelili smo znači na 3 jufkice jednake i sve to lepo u činicu namažemo uljem. I pokrijemo da se ne bi sušilo. Evo ovako, i to nam sad odmara 2 sata kako smo rekli. Za filovanje nam je potrebno juneće meso. Imam negdje oko kilograma ovdje. 1 luk, malo belog luka, sol, biber, crvenu mlevenu papriku i to je to. Luk seckamo sitno.
Beli luk isto. Tak, luk. Crni luk ćemo sad da upržimo i onda ide dalje meso. Malo soli. Dodajemo beli luk. Tak, dodali smo meso. Malo paprike. Bibera. I poslije ćemo dodati sol. Solimo. Meso pržimo jedno 10 minuta. Ne treba mnogo, pošto će u svakom slučaju da to ide u redu. Da ne bi bilo suvo. Treba nam jedno 150 grama maslaca. Rastopiti ga. Tak. Namažemo maslacom. I ostavimo da nam odstoji jedno 20 minuta. I ostavljamo da odstoje, da omeka. Meso smo podijelili na 3 jednaka dela. Tako je meni bar mnogo bolje i lakše. Uključujemo vrelo na 250 i počinjemo sa razvlačenjem kore.
Idemo u realno, znači na 20 minuta negdje, otprilike.